Mikodo le ho nsi ami bi mi mando dagbe anu ejero to mele iyo kan tan ho mi ho de ho le plenu mi lo na so ho le mi mechele mi fangbe gan eyo ho wi na ke nduru mi le iyo ho tale o dedi mi ato intoro benjele ko blo sumo kwa din bo de kan agbon gbekuli karantin lo sinsin gun gbo we no le ton sin ale nu e zon ka to gan pasis talon ko so isoji en bo so gbeta ri rote no yoro CST gbeta ne e wa zo kaka bo do gbe dido we ma ton bo so jonu to gan e te ka si hutun dali eni onu we ma ne ka so lo so do gbe ton to gan te tele ka de me tito men yo de vo tele ka ho ple de me adio me ka ho bio ma so len zano inu kontoro podo sinsin gun eni on si akwa ro CST o me yo bo mi na do gbe ton mi miat no menjiri to hodo sin alino mi ka hobio mi ra ho o Alain Adio eyo le emo to horogbeta FCB yo bo edide o lo mono le mi na ya un klobete do ache pa e jawe di gudo gbon eyo mi ka hobio do alimon koto ne ye mo gbon eyo e indi doton hode voledo mi si mentele mi bo mi na so gono yele mi blo mi ne do mi na vlon bi si kanu mi mi vokudo le wenusia e na tienu mi le ko dogbon e mi atun itorobe jile tio e koro jija e ti wonde mi kode do ho me ma ko inu kwason si azanta afotongo gbe ya hozo sangbe ti dele tin boko ko in ko me bo ali keke koro ku iglewe ali da hora ho e no din tun bo me bi no gbon bo yin o sengba sa bro yin titi bo me bi no gbon ji nele yo azoge tin bo e ka do sin buru ali nele fo blu e ndagbe ne lo fi to bito sile ina hongbon ehwe lo chono ihwe ton o lo fi ehwe le yo ali enele yo yoro asin egble bi huimen egbegbo sala boko je yin bi oji do le degbin do fran mi pon ali egbon agan tin kon sin ha me fini kaka chi wa na tan je ali kon kan te da ho sun bi hovo ton yo hodo edo emi amen akluzu le hode so yin to bi to sile bo ipo iwa itan po no ve onu ye zo ke kun to mo to kun to ke ko ton bi huyo yora do kun ton duwe mi mo din afine din jan ko jan bo yi ko glone ali do po e sin azawa ide do tebe ro hin ho mi gbogbon de we ti o ton ro tan e ba ide kaka tin lo ti wonu wa ro mo ti we den ali yo sin deji eyin baba e ho ti pondo hun bi hui bo to pon kame ko me bo tidin to yo ama wa tede de so a fle lo fle je sin me o inu da ho e sin odu e to bi to sele de die nu gbo e gbagbe nu a che pa to to sele bi e tedi do lo le mi ha me do le na che nu to gan party salon kwa che pa kon ton po do azoda ho do sin da lisin o fo blo sin o kame do to mi to fi yon de so ali nele fojin e to video po jin adu gbe ton de jin e karo moncho firo hi hongbon hoyo esile nko kun oblodobonu eyan san to ito sile poke kun to moto kun to po emna inu mole vo yon aji hon edogbe lo e karo moncho esivo enele vo pon ena inde bo je hongbe bo je gangbe de su titengbe bo mi yayoji bo he won ti ayi wo se yo mi tun itoro manjele mi na do o gbe tonu mi mi atundole so ye hon waye yun zangbe so ke azo atele bi hui do Jesu Kristu iji hui wazo gudo bo fonsin ku gudo yo e iji hui o menchele bi ti hui yi ni osin hui yo ivoro ascension ne ka yin duru to yo te ka hita wanji yo mi ka hobi yo nu konto masolen zanu nu konto da horo po yin du gbo wi sin apa hui bo ka yin nu konto agun eno yoro yawe Rafael Tondo apapa o fida yon centre temps e binaje ele ponji etime podo menjire nugbo e oji hwe Jesu Kristu tan e horo ediro fine yo le no taji de su tite ngbe yin do e ma iji hwe ya o hon kuna hu ali o kuna hu de jin do ji hwe tan eneon de ko won do ma hwe me do adin na je we yan a na mo holenga un ji hwe we e bo ye men Christian le ise no teme le ye de ye to mo ali e din itogun ali ibi o se hwe to me de tin no taji o inole ali ye we sin bona dinu adinu anamo holengande jile ma ho ma ekoronogbon kwekwe de jin eyindo mi to duko sakwe to meton ehomenti o mi do gbede yo Jesu Kristu sin ji hwe iye ne yo esin ogbe mi na do mo na do kun le su titingbe hon amisa no blo hwe nenu le yo do amisa taji de yin bo akontento me hon eti amolin fin lo legbo do hun eno ti de tin do menele tin bo e do mono le mi kun si fu pe o bo wa do eje do akrono zangula me mi na ya zo me o bi ndo jinjanefo mi no wezunde fo le bona kan bo na si fu gon sise mon koton le nu wa do me le we eti no le
le no to na de abi yan na de ba e fe de ba bono gun apatan hui odohun do ma igbe nigbe ton agbo je bi pe onu hui ofo eyan hu de do amisa enele donu no taji eyin bo eyo nyona gege tin bo enomo dagbe gege tin bo enomo eno wa dagbe nu me do pe examen to me leji me ito tonu no we sin le eno do eno hugan me kon le leji hun mo ko ton sin donu emele esupo bo yan wan bo wa yo nli su titengbe bo nyona imode me yo edo so wetun ro won ma o ka hun do te lo no eji hwe gudo yo le dagbe ton ede me yo me do poropo enayin o mi moto ndo do mi do mejile kicha matin do agun ingbiwo we sin alinu amele so we si amekoyi o sumo pantin bo eroza won koton liweza enele li ekali yo e azon kaka ba to gan parti talon azami do gudo wa ile meyo e wa so jinjan bo so gbe ta ro poda yi bo gbe ta eni ona se hu waze o kaka bo gbe kli na se ho tinu o me ko vero sinsingun eni o bi hui me bo nu mon koton e kablo yo e blo kaka bo ido penu o to gan boro eyan azon mi bo so gbe ta doctrine de CST Conseil supérieur de transition on beta eniyan e na wa nu timbo mi na go sin apade fofo je apade wo bo ni na wa loyo esin azo yinbo to ga on zon do fren ka igudo nu populo sumo pangudo yo e ko bi hu ipele do e ma do ko en bo so ai sojo nu to ga parti salon bo we ma eniyan tin e ka sojo yo tetele academy mi ka hobio Marcelin ozanu eyin ogbe ido CST oton e ti mi podo menjele nu konton le nte kan parti so talon do ho ene me anji kanji edo na blodo to ga wen be inde bo edo na ho fifa kan do to to me fifa do na yin manu kija de sinkidi de yo to kun na fa to kun si fofo do sugbeto do to me kun si fofo de jin on le to ezon be do ande afọmọ nkoton bo gbekple e ba ede yo le ena si huwa bona wa ayo je khle pondo menjele azo eyin ton bo fifa na si hu na yin do to me yo esin o kan we e ho de jin no boy doesn't get it ero gbigbo we sin apapọ ero taje obìnrin to mi ton fi kaka so yi àwọn lin sin to o medan yo esupo lo gige integaje ta wanji mena ho etime pondo menjele no yi wezon tamo ite wazole ne do itime dole no yin dodonu agun gbigbo we ton le medekun nada le we kun ho apa o le no agun sin to yo ena gbe kan de le jin o le agun ko do ingun sin to yo ena to nu mo nkan ton lo o kwezika na na to gbon me inu kan to teme le ne kan to gbon eni le hin nada le o pepepe ti to mente ka si hoblo bo le de gbon na ena go si mo na fo yon tin bo na yudu di ajido won ehin na pon eni le lo le agun ko jogbon sin to yo ndile tin bo e kun si wo dalo apa ho eni le o de jin eni gudo azo gigetin bo e wa hwero pomo gudo me enele gudo e wa so gbebo idonu o to gan parti salon dion o perido enele me dion o nte ka renta we ma ne tete mi ka onlan de me da ho e inu kan to Marcelin zanon e ngbe ido CST ton eti me podo menjele no enti to me beta yo e na si ho so do te oton eto eniyan bo voto finebo e yon de su titengbe no alo e gbegbo we si agun e no zanda ido awu temeteme eno tole a mele do nukonu mele we do kanji le nele bi huyo ivonu voto bo do gbe bi huyi median ayinu kan to apa le kwetan awudo po eniyan me bi huyi na do de kunsa na gbonfo abi sin mi de kunsa na gbonfo e mo to lo asiro kam chaka asiro fit de bo e mo to nukan to le die me de ton kunsa na gbonfo no me de o do eniyan do pobo ele voto de jin o sinsin le no blo do gbo we sin apa hole bi do no do po eno vodugbe akrono zangbe ton e no do po eno de hwenu ton do tajio ina no levo indo po de ji levo to nu mon koton ha ino ji temeteme bo eno kantik pipa bo eno ji ro gbigbo we sin apa ko egbon bi kwi na indo po e si ji do pe de wo me lo e ka ipon kaka eno mo lole do po me de vo ji ko do ton me de vo ji vo do te bo nu le hwenu ezo e ji han le yo ina imo a e vo no voto do ha e no ji le sin apa ko ene ma ho e ma e no hale yo e vo no voto do ali eni de sunu e ko ndo tindo en le hwenu ma ho ma de juro me de yo e na so ma no ha do sinsen le hwenu e kun so imo me e vo no voto do ali eni onu de jin ma ho e no do fine ho e jiwe e no son do bono si ho do ma ho yo e to nu do ali eni on de su de jin e ko ndo le me de tite din do fodo gbe abi nde yo e so ho de fine e na no ha po won e kun so imo me jin hon enele bi huyo no imbo e voto do ali eni on le dun de jin
ekato enele bi huyo eva de khode vo cambio no konto Marcelin Zanon cambio pour domenjele kablo le bi huidion te ka gudo to na jewe aji ete o mali esos jodie tion afo de te kana je gudo to menchele mi ya ba pon yele do Marcelin Zanon etime pour domenjele nu gbole o do to ko e ko be ho sime do egbon diocese kando e ko gbo iton le bi hui ben do podokpo bopon le si hublo tito men gbon sin toyi do e clean afo bo jayo fi jaide e kono pon nu ezon be jayo ewe ino ipon mo de nu mon koton sin be si te bodi do eno di podo tiri de po hon azot to ton enion le ewa sin to ton de jin tito men si hublo ezon kaka lo be so gbeta de rote e na inu kon CST to abi agun gbigbo we obli ton do diocese do podokpo men yole eto enion de jin bodion ye ki gbeta foton ino yin da ye ikusa imodio dole enakura dana bo ena huka montinde jin me letin boda inukun ogonda hogbe otonton bo kana do diocese do podokpo me do peta e soda ile meji e voto nmo nkoton de jin tito me de wotin be soroti bo e na no pe nukun do nu elole itobi huyo e karo biblo do ganjiwe a e hoedo de bodo de uton a enele bi huyo peta enion enado opinpon edeji enion guduo etime pondo menjele no bi huiwe ko todo we mame cho so junun to gam be hwan mi do bona inse do agun vi gbigbo we ton bi huiwe ndo menjele e bi ni hu bi do kloro po men bon no e ko do file yo me bi ni wandeji we ton masu bonu e do je akangun bo do je agbangba bo me ko eto wa mo lo tri to ton bodo yo e do tin yo yin la uchi ran yo ya yin ro nle na hwe do ya ndo me ya do mo semba e tin bo gbogbo ton e ti gbon de na iso pan do ton hwe ton le jin hun e do gbogbo sidie bo me ro ko eto agbi medeton kun dasa ho idodo we ma mon koton bo so ijonu to gan pere pon men ndo azoda ho ewe wa kaka so ije friend to agunfi do poro ni wanu bo hen so gbeta enele bonu no ko ina se otin bonu kuzukuzu na tin bonu pe no po gbero po dido nu wa do po nu wa lo koda ida ile yo erangbidi esin bona be podo wecha devo pobonu kon yo ena tin leji hon o kodo gbero po men yan gbe podo gbeta so ka wan do ganji po podo yo wa tin le po agunfi bi kuyo mebi ni yawo bobi yo wecha o mende ijibonu kon yo ena yin o tintin to ho mi na do mi di mana go sin agunji me mentile mi kan ho bi yo me la ho o Alain François Adiou newe kamo to horogbeta FC bi ogbon ide do mi na nklobete do achepa jawe din gudo me na hoti me po ndo meje de kun fini bo wa do menji ato wa do horo po kun fini o do le dogbon ide din yole tun o tu United so mi to gan ton me le mi ko sisi do me de be de nu do menjele de mi nu pongbon idin yo achepa na wa din ma ngbon nklobete do gudo ton hoya kan we de do horo mi awada ido fini din so we yin kanu bo ekun ka wi kan zin po da si din ka ko di azo jibo ya mo ho do de udio un kan we de bo o e da un klobetero yo tonu hwe bo ndo nu kon yi metan mi ele akwa fo ina de o de jin do mele mi ko mo se do gbagba yi to me ho dai mi anda la gba hui bona pon e kun do me kan ewe e don kenken hodo tutu abi no je hodo ji pon o azo me wai eje kin gbaje abi je de na ti o ti gbon di yo e don do ho de wo de ji amo hwe di yo e de afo enion eyon mineso eyon mineso nukume amo ho itonu sobonu azo to gan yo ton je idio mi ale akpon le ina blogun e ho itonu hu mi la ho ale adiu edo enion de suo mi sero ton yo mi ton itonu mejele mi lo mo mi nandu o le ton de tin binago sin ali enion no mona yi ajo jira sin apakwedu mi ale adiu tonen mi dormi lobo dodo otini ajajajira mohun ya lo hoin bo kan be den vile bi hui mentile mi do edo nde bible no wa edo ho alo na mi kai to ton bo se yo mi je mi no so khole ne do ndagbe wa hun edo mentile mi o hwede tin be no ro sunu assurance boyin so kheme hwe kanje o hwede bo kanje o hwe enio e fon eno do tamel ni ne mi na blogbon bo da lo to ito se mi ton le nu ya de devotin din bo nu kwa so mi de sin azan wo pogo mi do gudo wa ye o ye so inte nu to ito si le do ainto no vito vino vi mi ton le me bi edo henu me bi edo hwegbe bo hwegbe mi de le yo atandile nu agbo mi do hwe ni o legbe nka je o ko sin ko e kono do abanka ko so nton da yi abonu afia me yo donc
kula lata e non je davu ko ji mai mo wezon bo o so ha me ko sunu assurance o modo menjele nde tin di bo emi so ha bo e rodo multirisque habitation no mon koton in kanje ude bo ate do ko tu attendre de wo po yo a ku ye de tin yo e dan talo yo weton ne no kan gbon Alfred ko ba vo e kanu sunu assurance e ti me po ndo menjele lini o indole bon ayobi hui dio e ni so no do te bonu no in ho do to vito sileton bo hui ton legbe yo e na wa ti chebede tin do e multi risque assurance habitation ba do fene din yo no no taji de soyin bo beneville e do ho do ton bo le e no na kanje o me do keka yo moto sin alinu yo kanje o mon koton pe e we nana gbe to le bi hui din do hui ton legbe de tin e do ene yo bo ne kono blogbon bo don ja ko podo no mon koton hui ton so no mon ko bo don zianto bo mo so no bi yo ni pon me din e do le chaka izen e we pon ene e we so ro te pombo ko bi yo multi risque habitation sin no wala we cha yo chon ene e de ton e me de tin ko kholo hun e bo aso ne jo ele khwe do pogudo jo wan le asu o de vo de hun yonu kan do kan le bible yonu o hun do le bi hui de tin e bokun bodo to bo po bo me de bo hen e nanja ko kha Olivia ku no e yin kan bo de uton sunu vi be ne e ti me po do menjire no boy dole e pon kaka le e amonole beneville no e ba ide ofo e bo e ka na si huso gbe kha bona dalo e no bo e wezon iso no mo ko ton so han be ya de su titengbe bo nu abi ojin ble won tagba e me ade kan ho me yon ara mo kwe bona yin zizanto bo khayan do no akọ do le dio e na ndo kanjin tori so hweto e nkan bona no apa hwe no yoro ku ta sunu assurance e ti me po do menjire no boy do kanje o teme do finele kun hwe me le ero do bo yin kanje e do no zo eji ndo kweto egbe a o hoto e mu abi no e ho mele de do blo a abi no e no bo do ho sa teme le de o tin atan egbo ya no de letin bo sin no do sin do hwe metongbe sin no hen meton de ple e na mu ado esa gbonde e na mu atin de gbonde e ne le bi huyo le kanje wo ne le bi hu de mende jin abi zogbe hon ko wa down bogo hen de gle e de so le fune ajo eja bo e fan wa jajo abi e fan su me kanu ganu bo jajo do mesiwa e ne le bi huyo le e de mende jin o no e so ro te ne le bi huyo e kuna ndi yo do mo na no gbangban bo kwe holohu chaka izen we pon ne ko na no do pogudo le anadu mo koton bi sin o le deji ma sin len e ti me no le nu gwemi anu le koton sin donu din vi no mi e no yana ti tingbe ba tanu peto ro hwe meton de su gbele bo ko e na so khala bo blu mo koton le do e no ha me ka be no ta me lien deji e le koton wa din ne bi ka inkwe chaka izen we pon ni aji nu hwe ro po e so mo koton duole nu le koton le enadu o le ton de jin ange ahwan su de su anu koton sin donu yo e ti me po no le nu gbo deji do nu le koton yo eyan opo bo kala vayon leji mi bi dagbe bonu beneville e bi nklobete do nu yel godole e na pa me bi hui deji hon mi to tonu yo mi to intoro menjele mi na so do to bin do nu kwaso sin azan wa ton gogbe ropo e wa yete yo ye ko ikanu nu dagbe mon koton bogo so huleto be yoro mrh bo yin sin kon dagbe de bonu beneville e je godo jinwa yan e da mo dagbe de me susun e na chen do poropo mi tan ho e mi he lobo wa mi gan o ho me din le yo e do ro teru mi e je mi ko na kloro gbero to ba wa o teni ngbe jawe yo fun gbe gan de bo ho mi na ho de vole wa mi sia